Wokuhlukana nawe izinto zami zazivele zakhanya zacaca pha awungitshele wenza ngani ntombi emva kokuhlukana nawe izinto zami zazivele zakhanya zacaca pha wena ungishiya ngingedwa namhlanje ubuya ngisekho ngedwa uthando lwakho sekudala lwaphela enhlizweni yami wena ungishiya ngingedwa hey namhlanje ubuya ngisekho ngedwa uthando lwakho sekudala lwaphela enhlizweni yami wena ungishiya ngingedwa uyakhumbula namhlanje ubuya ngisekho ngedwa uthando lwakho sekudala lwaphela enhlizweni yami ngithi uyabona lona khona manje usengenza ngichithe impahla nginika amanzi ngizomnika isithapha sasekhaya thina sophuma ngewindi ngithi uyabona lona khona-ke manje usengenza ngichithe impahla nginika amanzi ngizomnika osofa basekhaya thina sohlala ethembeni ngithi uyabona lona khona-ke manje usengenza ngichithe impahla nginika amanzi ngizomnika amehla mlomama mina ngizobona ngomobo isikhathi sami uthando lwami imali yamamandla ami mina ngiyakhala manje mama lakalishwe pepe ashiwo kodwa namhlanje ubuyiswa inyakanyaka indaba yakhe isiphelile nje gede awuyeya wena wahamba uyisiphalaphala kodwa namhlanje ubuyiswa inyakanyaka indaba yakhe isiphelile nje gede awuyeya ethi bengicela uqele le ndaba iphele indaba yakhe siphelile nje gede awuluna umusha sengiphethe elamede mumuzi uhleka ngabe ngageji yathatheka yona zokwenza kanjani inhliziyo ithathiwe indaba yelona isiphelile nje gede elamede mumuzi uhleka ngabe ngageji yathatheka yona zokwenza kanjani inhliziyo ithathiwe ushunwe ngapha ushwele isikhathi sami uthando lwami imali yamamandla ami